دم باش هەواڵنەوە ئەمە دەوێت دەرسێدا لەسەر ڕاوەیە بڵانی بسەکنن. ئەم بەری نەها بەری vê vîدیۆی ئەم لەسەر ڕاوەیە فەرمانی سەکنی بوون. ئەڤ ڕاوەیە بڵانی ژی ڕاوەیە فەرمانیە لێبەلێ جوداهەیەک di navberê de heye em ê niha lê binêrin. Em ê divê waneyê de çi hîn bibin? Rawaya bilanî çi ye? Avasaziya rawaya bilanî em ê li ser vê yekê bisekinin. Avasazî yani rawaya bilanî çawa pêk tê em ê li ser vê yekê bisekinin. Rawaya bilanî wekî ferman em rawaya bilanî wekî rawaya fermanî em çawa bikardînin em ê li ser vê yekê bisekinin. Rawaya bilanî wekî daxwazî em ê li ser vê formê jî bisekinin. Mirov di rawaya bilaniyê de hem hevokên fermanî çêdike hem jî hevokên daxwazî çêdike em ê li ser vê bisekinin. Di rawaya bilanî de neyînî em rawaya bilaniyê em çawa neyînî dikin em ê li ser vê yekê bisekinin. Ferqa bila û birayê çi ye? Bila û bira ev diheb amraz dişûne hev de tên bikaranîn. Bi taybetî bira di zimanê axaftinê de pir tê bikaranîn lê forma bilayê di zimanê nivîskî de cêgirt. Em ê li ferqa van jî binêrin. Rawaya bilanî çi ye? Rawaya bilanî ew rawayek ku ji bo kar yan jî çalakî were kirin wekî rawaya fermanî ferman tê dayîn. Em di rawaya bilanî de fermanê didin. Lê cudahiyek di navbera vê û rawaya fermanî de heye. Di vê rawayê de binêrin di vê rawayê de ferman rasterast li kesê sêyemîn yên yekjimar û pirjimar nayê kirin. Ev giring e. Ferman birêya kesên diyemîn li kesên sêyemîn yên yekjimar yan jî pirjimar tê kirin. Yani em fermanê rasterast em nikarin li kesê sêyemîn bikin. Em yekî dixin navberê em dibêjin bibêje wî yan jî bibêje wê bibêje wan bila vî karî bikin vî tiştî bikin. Rawaya bilanî bi kêrî vê yekê tê. Lê di rawaya fermanî de vî awayî nebû. Di rawaya fermanî de mirov dikare fermanê rasterast bide. Mirov dibêje bike, biçe, bimeşe, bixwîne vî awayî. Em niha li mînakên xwe binêrin em ê baştir fêm bikin. Avasaziya rawaya bilanî ya yekemîn amraza rawaya bilanî bila em pêşî tînin pêşî hevokê pişra kirdeya veşartî yan jî ya veneşartî em tînin. Kirdeya veşartî yan jî ya veneşartî em ê qasekî din lê binherin. Em dixwazin çi bibêjin. û pişra jî forma rawaya fermanî. Heke hûn forma rawaya fermanî nizanin hûn dikarin vîdyoya beriya vê vîdyoya rawaya fermanî temaşe bikin. Rawaya bilanî wekî ferman. Em niha rawaya bilanî wekî fermanê em bikarbînin. Em pêşî yekjimar mînakên xwe bidin. Bila xwarinê germ bike em bixwin. Binêrin bila ew xwarinê germ bike. Di vir de kirdeyekê ew veşartî ye. Em dikarin vê veşêrin jî. Mesela li vê derê ew heye. Bila ew xwarinê germ bike em bixwin. Em dikarin bibêjin bila xwarinê germ bike em bixwin. Lê bi piranî kirde veşartî ye. Bila hînê kirdî bibe. Yani bila ew hînê kirdî bibe. Bila ew li vir civînekê li dar bixe. Bila wî zarokî aş bike. Yani em ji kesekî re dibêjin bibêje wî bila wî zarokî aş bike. Bila ew bi ser bikeve. Bila ew bi ser bikeve. Em fermanê didin. Em didin kesê li hemberê xwe em dibêjin biçe bibêje wî kesî yan jî wê yan jî wan bila bi ser bikeve. Bila ew zeviyê av bide. Li vê derê ew veşartî be em ê bibêjin bila zeviyê av bide. Em vê pirjimar bikin bila xwarinê germ bikin em bixwin. Meycer ferman da gelek kesan. Bila hînê kirdî bibin. Em fermanê didin em ji kesekî re dibêjin em fermanê didin wî em dibêjin here bibêje wî yan jî wan yan jî wê. Bila li vir civînekê li dar bixin. Yani bila ew. Bila wî zarokî aş bikin. Bila ew. Bila bi ser bikevin. Em ji gelek kesan re dibêjin. Bila zeviyê av bidin. Rawaya bilanî wekî daxwazî. Me di serî de got rawaya bilanî ji rawaya fermanî cudatir e. Rawaya bilanî em wekî rawaya daxwazî jî bikardînin. Wekî rawayekê daxwazî jî derdikeve hemberê me. Em niha lê binêrin yekjimar bila maleke we hebûya ji we re bes bû. Di vir de binêrin daxwaziyek heye daxwazî. Bila ez li wir bûma min dizanîm. Mesela xal. Yani min dizanî min ê çi bikirim. Min dizanî min ê çi baniya serê wan. Min dizanî yani wisa dibêjim.
بلا دل به دل به دوی پارسه لمل به دوی داره دیسا دخوازیه که اف گوتنه که پیشیانه بلا من تو بدی تا چه دبو بلا ببیا دور دا مدو هب بلا بکار آنین بلا کاری خو خلاص بکه پاشه وره ور دوی داره خواستک هیه لی ام دکارن ویوه که فرمانیش بکار بینه ایدید لگوری هوا که لگوری کرپاندنه لگوری داخوازه لگوری مرجنوی دمه تگوارتن بلا هوا گرم ببه ام بچن سیرانه اف جی داخوازیه ام وان هوا کن خو پرجمار بکن بلا مالن و هبونا جوارا بس بون بلا ام لور بونا مد زانی بلا دل به دل بن توری پارسه لمل بن اف گوتن به پرانی یک شمار تی گوتن لی ملوی داره پرجمار کرد تشتک نابه بلا وان تبدی تا چد بو بلا ببیا بلا کاری خو خلاص بکن پاشه ورم ور بلا هوا گرم به ام بچن سیرانه لوی داری یک جمار بلا هوا گرم به ام بچن سیرانه بلا هوا گرم به ام بچن سیرانه دراوای بلانی دا نینی ام راوای بلانی دکارن نینیش بکن چاوه که ما ارنی ما هوا کن خو نشاندان ام دکارن نینیش بکن ام چاوه نینی دکن پیشیا پیشین امراض راوای بلانی بلاته کرده یا و شرط یانجی یا و نشرطی تی پشت فرم راوای فرمانی یا نینیه هکه هون فرم راوای فرمانی یا نینیه نزنن از ویدیو راوای فرمانی داینم ملی راست جوری هون دکارن تماشا بکن دراوای بلانی دا نینی ام پیشی ارنی میناک بدن پشت اموان هوا کن خود نینی بکن بلا از لور بوما بلا مالا وان آوابه بلا او بچه دبستانه ام هوا کن نه ارنینه بلا شکر بخوره بلا ورزشی بکن بلا جانه وی ساغبه ام وان هوا کن خود نینی بکن ام چوا دکن بلا از لور نبوما ام بن نینی دکن ام نینی تینن پیشل لیکره بنگهین لوی داری بوی اوای نینی دکن بلا مالا وان آوان نبه بلا او نچه دبستانه بلا شکر نخوره بلا ورزشی نکن بلا جانه وی ساغ نبه فرق بلا و برای چیه؟ ده زمان دفکی دا هن هرم امرازا بلای بکارتینن هن هرم جی برای بکارتینن ام چند میناکان نشان بدن هونی زوفین بکن ام بلای میناک بدن بلا زاروکان نوستینن ام نهاجی وی بلای برا بکن ام میناک بدن برا زاروکان نوستینن لالیه سرحد پرانی ده بیجم برا ده زمان آخافتنه دا به پرانی برای بکارتینن لی ده زمان نویسکی دا بلا تی بکارانین ام جارنا دچن بلا اوجی جارنان ورن ملوی داره بلا بکارانی ام ملوی داره برای بکار بینن ام جارنا دچن برا اوجی جارنان ورن بلا تساغ بی بسه ام برای وی واقعی بکار بینن برا تساغ بی بسه هری داوی هنداری کمه هیا بلیکرین لجیر هوا کن راوی بلانی چیکن و دو بشا شیروه دا بنویسن